gelees het. With a shout of joy sal sê ja. Praise the Lord. Beloof u plechtig in die teenwoordigheid van God en hierdie getuies of gemeente teenwoordig dat u hierdie Bybel as Gods woord aanvaar, die leringe regsty sal glo, toepas en beoefen by die Nuwe Testament as 'n riglyn vir geloof, beoefening en dissipline en in die lig sal wandel na die beste van die vermoë en kennis. Kan die kerk respond? Ja! Halleluja! Praise the Lord! Vader, ons dankie dat ons vanmôre na u toe kom, Here. Ek wil vra dat die Here van die leeskar ons gemeente vanmôre sal sien. Ons wil vanmôre ons geloof aan die plaas, Here, dat u reg in die eeuwe heen het u getrou gebly. En ek dank u dat ek vanmôre weet, Vader, u is ook daartoe in staat om ook in die toekoms dieselfde te bly. Leer ons vanmôre om die woord te hanteer, sodat het u ook welbehaaglik is. In die naam van Jesus, met eer en dankzeggings. Amen. Ek wil terwyl die staan, wil ons net die national anthem sing, kan saam. Once we stand, we can with the sing camp the choir. song. Hallelujah. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. We sing now the respectable song of the Church of God of Prophecy, the national anthem. So we have to be prepared to do that. Hallelujah. We have to stand in a position where we are about to serve the Lord now. Hallelujah. The church that Jesus purchased on the cross, way back on the Mount Golgotha, the wonderful church, the church of God. It was found in the
Jesus.